Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-mukarramin, para alim, para ulama, para habaib, satajana abdina ta'zim bin amul jaki, wabil khusus salerana selangkong mulja Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Azgab. Beliau semakin pada perjalanan ki buru nelpon abdina mungkin ampun kemekasan kedeji ampun termantar selamatah sabtina ta'zim bin amul jaki semulja Kiai Narhawi sabtina juga abdina ta'zim amul jaki. Para hadirin, para rabu sesame mulja dan kula motor sekelangkong desdajan ala bala ketetangga keluarga sampun bersusah payah kanggo nulungin pelaksanaan acara mantan sareng pengajian esat makin sedajana perjuangan aropaki bantuan-bantuan harta tenaga pikirna kelakuan panapa saos sedajana mantar keterima asal Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Karena pada dabu nang hadis qudsi dabuna Allah subhanahu wa ta'ala, Gusti Allah madabu tak malalu malaikat Jibril langsung ngadep Nabi Muhammad itikanih Muhammad, wallahi bi'anil abdi ma kana al abdu fi auni akhi, demi Allah, demi sengkok ya Allah ta'ala, sengkok bakal abantua ba'an kabiriyah, bakal nolongan nah tang kebulah baik kepentingan abaan salaki tang kebuleriyah nolongin abantoh dekah tantre tanah sepada Islam. Tadi ajunan se abantoh rabu dekak dintoh aropaki panapa saos sampun deki peleman dekak dinto setuju menterteti hubungan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben panapa sehajat-hajati baik sehajat andi otang otabe andi hajat panapa setuju na hajat-hajat bagus sampun peleman setuju menteri patah hajat sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kula mangki ini setong keterangan kitab kinto Riyadhus Shalihin bahwa lamun orang ngalung polong ingat kadinto lakar Allah ngutus malaikat bantoron setiap malaikat ke tempat ruah saking itu cuma datmo tanya aki parlona tanya aki tojuna karena semakin datmo maka bin putrana semata-mata teroridon Allah kengereng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya aki apa parlona ing kita ya utama tuan rumah nomor setong keng teroridon Allah subhanahu wa ta'ala keng terus sepora tusa terus rabu neguru terus bengatua bengasepo bengatua sampun tinggal umur saat hari mangken sareng Gusti Allah yang leda ke tempat sinikmat ilmu ajun Allah iswarkan Allah mator tika Nabi Allah datang ban malaikat engki Gusti apa parlonatmu setiap bendeng orang sekadinto tujuan pon Allah adabu kabala malaikat inni qad ghafartu lahum kabala kapi ke orang siapa long dia sengkok setialanya pora setuju sana orang dia. Amin ya rabbal termantar apa orang gugula ajunan setuju saat mangken lebat acara pengajian mantan kadin tetiap pengapora bandidon Allah banta kahajat banjona doana muka-muka anak saya kedua kadin to terakhir parena cucu pasti itunya sampai ke akhirat mantar parena keduin nak potes soleh ban sesolehat sampai aben sampai ada kepoto-potonan nombuagina kebagusan sampai maten yang Islam kelaban
iman. Jadi sedajana tak bisa lepas dari kudrat iradat Allah, tak bisa lepas dari pastiin Allah. Orang alaki bini pasti dari Allah, odik mati pasti dari Allah. Mun sampai Rabu Habib keng lakar pasti ridho na Allah. Insyaallah keng lakar keng to mabruk tanah kak dinto. Insyaallah. Sekadinto dari torator di kulenyon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.